Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset ti pakasaritaan a napauluan. Nagmaris ti biyag ko. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you anymore. Talaga anadadail san ti ulom, Rex. Dadail san ti biyag mo. Nabayagan anadadail, Pino. Anya? Sipod pinainak ni Risa. Nadadail ng ti biyag ko. Nalipatam ka din adi-adal ka. May saka nga engineer. Baknang. Kalpasan na. Dadail ng ti biyag mo. Gapulang iti may sa babae. Anya ko ma. Talaga nga awansan ipangag mo asarita, Rex. Bay anak lang, Pino. Sarakak daya di market patayak. Anya? Itulod kayo, Nani. Kalpasan na. Mapanak iti appointment ko. Sige. Unaan ta nga itulod ni Dina, Gibalayda. Sakan to itulod. Sakti una inyong itulod. Hala. Mapantayo nga Rodan. O sige, mapantayon. Amang numaladaw ka na iti appointment mo. Okay. Mapantay nga, Rodan. Mabit lang, Dimar. Ha? Rex! Ayop ka. Yung bagak kaan. Sa lakas king katipagtungpalan ni Risa. Dina. Gusto ng misa. Ang kararag takiti. May spal ko man hindi maritipigkan. Kriminal na dyan, Rex. Sana pa ni. Simu ko at agos kadagiti pulis. Ayop na dyan. Alhan, oh my God. Mapantag kararag iti chapal. Anya da ito'y nga inaramid mo, Rex. Di ka lakit din nagpanunot. Nakulapan di panunod ko, Pino. Ita lang nga naka-amerisak. Kinalawakan di panunod ko. Oh, kasano pa itan? Nagkakasukan. Naawag akong di abogado. Ang mapalubusan ka nga ta? Makapagpiyansa ka nga ta kat at tapaltog mo? Lisensyado rin siya eh. Ngam gaputa pinaltugak ni Dimar. Isot no tagsa na pasol ka. Anya pa nga rod ita? Binalakadan ka. Ngam di nakmat impangag. Uray ni Rod. Naibaga na kanyak nga iso ti imikay kan ka. Taimbagang pa'y aman nakibiyang tigayim mo. Nasahair tirik na na. Di nakuman babalawan. Nalpasan. Sangwag nun niya mantibanak na. Nalpas ang nailawaan. Ay, kasigurado. Adadaman tigura kan kaitan ni Risa. Sabay la kumaa, tasaan amatay ni Demar. Para kanya. Nasaysayat na matay. Anya? Risa? Bino, apay nga da ka dito eh. No, kaguram ni Rex, di na kumamatira maraman. Tasan ko akan no nga tinaramid na. Kriminal yung kayo mo. Kinapod no na, ado apang magbagakkan kwa na. Ngam di nakpulos impangag. Sangon na triklamo mi kankwana. No niya nga ti plano yo.
Jak kontraan. Tapos dumot ang nagbasol. Tumok mo sa dilangit ti gurak kan kwa na. Ket, kumusta ngayon ni Demar? Naikatan ti balay ti bagina. Maoray lang nga nagsubli ti puot na. Saan ka ngagdanag, Risa? Kadwada ka mangikarkararag malasat na kumatipaggad. Agyaman nakbino. Tsak lakit ti maklon nga dadakdakas pa mapasama kin ni Demar. Amang ano ipatay kumatan. Dakkel ti kasi ti hapo, Risa. Ken kunamat ang maoray ti panagsubli ti puot na. Well, katsapay lang kumatawan to ti komplikasyon na. Ken tinapatag. Simo ko ni Rex. Naamiris na ti bidot na. Kriminal day chay. Makaamiris saya. Maiturid na gam ti pumatay. Gaputan halaos ti panagayat na ken Karisa. Ay ayatan na kalaunay ni Rex. Saan nga umdas day tatap nagbalin na kriminal? Anyat maramidak no saan ko nga ron nga ayatan. Apay adi na maklon day ta. No talaga nga ayatan na. No anya ko mati pakaragsakak, rumbeng apakaragsakan naman. Ipaay na. Tangay adda ti ragsak kong kendemar. Rumbeng ko mga agpabusoy. Saan kidi ati anyala ditan ti pampanunot na? Risa. No talaga nga ayatan na. Ulitak. Ipabusoy na ti pakaragsakan. Saan lang at ibagbagi na ko mati pampanunutan na nga iso ti masursuro. Girl, I need you. I need your love. Kumusta kan, Rex? Madamapay lang sa sikasun di abogadok di temporaryo. Apan nakarwar ko. Akit nasaya at nga rodano kasta. Kumusta ta Demar, kan Risa? Adda oras ngayon ti doktora pa nagsubli ti puot na. Ket ni Risa, nalaos tigura na ken ka. Kasta ka di. No di mga kala kumait ti balakad ko. Saan ang napasamak daytoy? Among tiga po na bino. Ay etik ko na ni Risa. Ngem husto ni Risa. Husto ti kunana. Managing bubukod ka. Tila ang rik na ken bagim tinapatagken ka. Bino. No ay ayatam ni Risa. Rumbang ang nagpabusoy ka. Kitpod nun ay tanging bagana. Ita, anya nga tinapasamak. Nasaya at lang. No saan amatay ni Demar. Ikarkararag mo dayta. Ket agkid daw kanto iti pamakawan ken kuana. Bino. Amom Rex, kabaalan na kaapaibalod ni Demar. Gaputa kasmatla kada kayo. Milyonaryo da. Apo aya, di mo la pinampanunot. Nga dasang-sangon ni papam akaso. Ket amangan no maikat iti takam na. Ket amangan no mabalod pay. Mano nga oras pa iti urayan tayo iti inted ti doktora pa nagsubli ti puot ni Demar. Ada pa ito nga oras. Madanagan. Risa, friend. Kasanon no sana makapuot. Kasanon. Risa. Tsak lakit ti kabalan. Ipatay ko ti panakapukaw ni Demar. Awan ton ti sirserbi ti biyak kanyak. Isot po ti ragsak ko. Isot nang maari si ti biyak ko. Amok teta. Ngumrumbang lang ang balingkaan na tibkar. Jakam. Numapukaw ko ni Demar. Manglagablakit di tilubong ko. Jakton tarigagayan ti agbiyak.
Yagan ka iti kanam kan pagsukatam iha. Saan mo matngaminan a pinanawan ni Demar sipod na iyag dito yung hospital? Talaga asan ko panawan, mama. Iha. Makita yon, mama. Makita yon ti arami ti tao akayat yo apakiasawaak nga idildildil yung kanyak. Amok anaaramid na dayjay. Kapo itinalao sa panagayat na ken ka. Basta pa'y laang ti ibagayo. Saan, mama? Jackpot yun ngay ayatan nak. Risa. Ano ay ayatan nak? Kasi ti kinunayo. Nagpabusoy ko, ma. Noanyat pa karagsakak. Rumbang ang maawatan na. Nga man naging bubukod. Kas jeti kayat yung amanugangan. Numapukaw ko ni Demar. Nasay sehat ang matayak mutan. Iha. Ano, ma? Numapukaw ko di ayatak. Awanan ti sirbi ti biyak kanyak. Saan ka Isumat ti kayat yung mapasamak. Saan ka kumagsarita iti kasta, iha? Sangkit din, mama. Iso na sayat pa yung asurutak ni Demar no panawan na kitang nanayon. Iha, saan ka kumaakasta? Mala, ikararag tayo kiti amalasatan ni Demar ti pagkat. Kat makaapuotan iti ingkadeng ti doktor apan nakapuot na. Mama? Maala, iha. Mangipaunag ka kuma. Amangan no dakas mat ti mapasamag kan ka nung saan ka apulos amang ipaunag iti makan. Uray, day lagatas nga intugot ko ti inumam. Kumusta ni Demar, ma'am? Maururay ti panagriing na itay pinanawak anang. Pimanawak ta, makonsensyaak. Ha? Neng, apay mo't, ma'am? Sinidirnak ni Risa, gapo iti panangidaldal ko iti kan Rex kan kuana. May samat gayam a kriminal. May turid na ti pumatay. Ay, di pa'y lang. Napaliiw ko ti kinabastos na, ma'am. Kasanungatan, no napilit ko ni Risa ang mga klon kan kuana, kat isot pakiasawaan na. Ay, tagayam, nagmadi ti ugali na. Ma'am? Saan ko siguro ang mapakawan ti bagik, anang? Isa na bali, ma'am. Kurayo mata nakabalo den day Rex. Wen nga baknanda. Sigurado ang makarwar matlaang dayjay. Nagaringal ni Demar. Nakapuutan ni Demar, Risa. Risa? Pagyaman ak na nakapuot ka. Di na ko mapampanawan. I love you, honey. Wen, saan ka panawan? Adita, nagkidiman ang Risa. Pagyaman na ka po. Pagyaman ak. Saan mo? May palubos ang matay ni Demar. Naasit ti apo, Risa. Ayayatat ni Demar. Ipatay ko, numapukaw ko. Risa. Isot nang mari si tibiyag ko. Awanan sir-sirbi kanyak, tibiyag, numapukaw ko ni Demar. Girl, I need you. I need your love. Maituloy ti darom. Talak-amon na ti do sa akatukad ti naramid na. Kasano na agkidaw iti pamakawan kat makiareglo. Makiariglo? Kalpasan adandani napatay na ni Demar, mama? Iha,
Aging ka kadiita kat isupay lang ti isaksakit yo. Kaya tiyo ang makiariglo. Saan nga iti Mama. dayta? Saan kayo mauawatan? Kas di lang aron din tayo napasamak. Idildil yo pa ila kanyak. Isakit yo pa ilaan na dyan sa iro. Anya kayo kadi. Sa bali tinagawatam iha. No ti tao ang nakabasol, kat kayat na ti agbalbaliw wenno agbabawi kadagiti nagbasulan na. Sana dakas no ikam ti gundaway. Mama, Amukmat iha. Man nakimisa kan agbuteng ka iti Diyos. No kasta, mamakawan ka tapno mapakawan ka. mamakawan tayo. Ngamnas ka na madusa ati nagbasol iti pada na a tao. At dalintag tayo, mama. Jak amo kada kayo. Nga maawatan niyo kumamot ti riknak. San a barang-barang tinaramid na. Pakawanan? Kas di laeng, mama? Dandanin na po ni Demar gapot kinadtakes na. Maawatak dayta iha. Ngumkas iti nakunak. Saan adakas no mamakawan ka? Mamakawan pa iti Diyos? Datayo lakit din a pinarsuana ti saan? Oh, anya ti planon, ta nakapagpiyansa ka. Mapan ko kasarita Teresa kan Demar. Masaya at. Panakakitaw iti pamakawan. Lumapakawan dak. Pagyaman dak. No saan? Awan marami dak. Awan kas iti padasem, Pards. Kidawak langan nga regulan mi ti amin. Bayada kami na gastos da di ospital. Gandanyos pero Jesus da. Napintas deta na panunot mo. At kabayadan, ha? Sikapay lang ti makamo diti opisina. Tayo nga sikat ti simukat kinirod. Anya? Agbakasyon nak. Kahit kung iluliwag ti amin. Sige, saan ka ngagdanag? Siguro, malipatak tumot lang ni Risa. Iwan na. Ay, yan, aya. Nalabit leksyon kanyak na ito'y Pino. Asan ngagnanayon ano anya ti kalikaw guman ti tao. Kat magunod na. Ay, pudno dayta. Kang ronan ti amin. Nasken asorsorwen tayo ti mga hawat iti panakapahay. Ay, kat talagamat. Dati panangawat iti panakapahay. May sa dayta atan dati kinataknang ken kinaturat. Risa, adasa nga iliyo. Anyat ka dam dito eh. Umay mo ka di uluyan ni Demar? Ha? Kasano nakarwa ka? Imayak ana dalos ti rantak, Risa. Umayak agkid daw iti pamakawan nyo kan Demar. Pamakawan? Maag ka. Kalpasan adandani mo napatay ni Demar? Kalaat ang makapanunot ka? Agkid daw iti pamakawan? Ani, padanolom ni Rex. Ayop ka, Rex. Gapu iti kinadakas mo. Dandani na tay kay ayatek. Ulidak. Pakawalan ako ma. Pagbabawiyak tinaaramid ko. Bunga tinalaos asakit tinakam ko iti panakapahay ko idayat. Saan ang nakapapati dayta kalata pa nagpanunot mo kagpakawan? Gapu lang iti dayta pumatay ka? Asino ti mamatikan ka ita? Nakulaapan di panunot ko. Imayak tagkidawak iti pamakawan nyo. Kinundawak ti kada temporaryo away-wayak. No, mapakawandak. Dakilo na pagyamanak. Kit ikarik. San kaiton ariripukot pa eh. Diyak ka mo. Ikandak ko may tikuntaway amang litop iti bidot ko. San ko agat-gatadan tinagpasulak. Nakasaganak amang tad iti katukad ti danyos perwisyo anaramid ko. Kasi tinakunak. Nung mapakawandak, dakila pagyamanak. Nusan,
Nakasaganak ang mangawat iti katukad di nagpasulak. Nang runakin ka, Dimar. Pagsasaritaan tayo kumadaytoy. Inton makaruwarak iti ospital. Pakawanan nak, Dimar. Nakamirsak. Kin pagbawayak tinaaramid ko king ka. Kitagyaman nak. Tan nalasatan ti pagkada. Tano saan? Pagbabawiyak tong palbiyag ko, lunatay ka. Kasi tinakunak. Pagsasaritaan tayo daytoy, inton makaruwarak iti ospital. Ay, kaslabo rin do kalaunay, Beli. Ni Diego, nanang. Apay ti asawam. Kanayon ti overtime na. Di mo kat kaya, tadakkel tot maswilto na. Kumaano dakkel mo tiyaw awat na kat saan mo. Anya? So ano maminsan? Sa bali ti umapapay ti panunot ko. Kat, anya ti kayat mo asawan. At ansamat sa bali nga aramidan na. Sus, saan nadakas ti agatap nga masapulapon kam nga umuna ti atap mo? Nanang, Kasaritam ti asawam, nga maging ka iti maliklikan, saan mo nga apapaan? May ti diplomasya. saan ko akait nga gapa kami, nanang? No maminsan, sana ka makaidna gapo iti mapaspasamak. Anak. Saan matikas jay idi ni Diego? Ininot nga dadagiti matlaw ko ang nagpaliwan na. Among Diego, saan ko ang may larawan ti kinaraksak ko no kadwa ka? Kas ita ka nito. Anyan. Diyak may ladawan ti nalaos a kinaragsak ko. Unay ngirot tiyara ko mo kanya. Apay, saan mo akayat ti maara ko? Ang pagkidinasan, kinapuno na. Aslak may tayo kitinalos aragsak ko. Ang mga nukon ko lang data. Putno ti pagpagak. Makabartik ti ayat mo, Carla. Marik nakbat ka ti bara ti panagayat mo, love. Carla. Sapay lang uma. Taag na na yun ka iti sibay ko, love. Di na ko man pampanawan. Lading itak. Ngamamumati ka po na. Adi mapasamak detasan ka di. Amok. Makasta nga rod. Mawatan ako mga rod. Nakanayon. Deta lang dikit kita wag apaporking ka. Kanayon mat. Kan sipod pa hindi. Maawatan ka. Kidawak. Amabalin ka di. Adito'y kangagpat na kita. Anya? Please. Pangaasim. Tapat gam ko matikid daw ko kun ka. Sige. Patkakikid daw mo. Saan na mahulit ha? Amo matindi ka po na. Pinaragsak na ko. Ay, Diego, love. Silpon ko. Tumawa ka. Oh, apa ati mo sumbatan? Sino tumawawang? Ni Mili. Apa narad ati mo sumbatan? Saan ka nagdanag? Maawatag magkat. Apa nga initot mo? Amok matkan. Uray ko na maawatan na. Amok ka na sakitin akin mo. Unay ko naktikas jay. Nasakit ng paiso. Awan ka po nang sakit tinakam ko. Kapot na sabi takmat lang iti biyag mo. Saan ka kumang nagsarita iti kasta? Agriring man eh. Sungbatam ko ma. Sige, mapanak iti salas. Tapno, jak mangat ti pagsaritaan mo. Carla, mabidlaan. Di na ko ning kaskasang.
Kasano rito yan? Kasano panawa kita ni Carla? Kasladyak kabalan pa mapukaw itibiyag ko. Anya, sana sungsungbatan ni Diego ti awag mo. Pananang, kasla na idapay kit diti cellphone na. Ay, ang mga nadamot ar-aramiden na, makumikom nga taa. Saan ko man nga mo? Gapoy ti kastangay naramid na. Dumaktakal ti atap ko nga dan sa sabali nga aramid ti asawak. Ngamsapay la kumaata saan apod no. Kasi timbagakken ka, kasaritam, anasayaat. Bayan yun, nanang. Patsa ka maamuak tumat lang tipod no. Anya? Kasi ti kunada, awan palimod adin tumaibutaktak. Makamu ka. No saan man a tao, paspasamak kan panawan ti mangipalgak. Girl, I need you. I need your love. Apay nga dati sumbatan ni Diego ti awag ko. Itay pa'y nga awag kag. Anya nga tati napasamak kan ko na. Sapay la kumatasan apod no ti atap ko. Baliwak manan nga awagan. Aday ta. Nagring. Sumbatan na ko ma. Madana ka nagpaikit din. Ang mga nanyamat ng tinapasamak kan ko na. Hello? Ay, hagyaman nakta sinong batang matlaang ti awag ko. Madanaga na kitayan tadi mo sungsongbatan. Apay nga may napagdanagan na kaya. Awan magtaga sa napasama kanya. Kasano? Saan mo matasongbatan ti awag ko? Nalubat nga rod. Sungbata ko may tahin. Isumata. Nag-charge siya. Kasta ka di. Ang adamat landline nyo dita. Nawan nga rod iti panunot ko. Kaputan, nag-atutinas ka na ilipas ko. Nga marabiin. Overtime ak. Iturog kon ditoy, tama nga no maisugalak ngagmaneho. Katanya pa iti mapasama kanya. Iso ah. Sana bali. Italang siguro dito eh. Sige nga Rod. Ituloy mong aramidam. Sige nga Rod. Agyaman ak tamawatam ti trabaho. Anyakat nga Rodan. Sige, good night. Good night. Love you. Love you more, honey. Ay na, rabiin mele, ngam siring ka pa'y laag. San ko pa'y ngamin anarik nati sa sangpot ni Diego, aya? Sana ka makaturong, nanang. Amom, damdamagan ni tatang mo itay. Apay arabiin, katawan pa'y di asawam. Nanang. Madmadlaw na, kanayon ka nakaulo-ulimag, kan kasla may-mayag. Kayat mo, takasarita mi ti asawam. Saan, nanang? Bayan nyo ada kami ti agsaritan to. Kan mang sulbar no ada bilang dumtang aparikot mi. Ay, masyanak ngamin kan ka. Kas itinakunak. Bayan dak lang, nanang. Saan da ka pakadanagan? Alain kang rod maturugin. Saan ayakin no na mga overtime ni Diego? Isumot ti ko, nana. Kat amangan no iturog nan iti opisina ta. Ay, maturog ka matan. Tani, bumangirak matan di tabalay may. Amangan numalukag ni tatang mo katawanak iti abay na agmalangan tumanay.
Anya ti mapaspasamakin ka. San ka kadian naragsak? Tagpat naga kiti din namita. Oh, apay ang nagsinaay ka itinaunag. Amuglatan. Ada di mo nagustuhan san ka di. Ibagam ko man niya dayta. Ni. Nagsangit ka matin. Ada ka di baso. Maawatan ako, ma. Taburay ko nag-adyak rambang di masakitan. Nyak maliklikan, gapoy ti sasangatakan ka. Amok pati lugar ko iti biyag mo. Nasakit ti kinapudno. Saan ko akabukbukunan ti ayat mo? Kasla na sugat ti puso. Itinangag ko ngay balikas mo ti I love you iti asawa. Amok. Awan ka mga kaambigibon. Ay no, ang sakit tinakam na. Diyak malapnan ti bagik. Saan ko nga mo? Nanggit mo kaya? Tawag lang ang masaktan, love. Ang daanak matitinig na. Nupay, amok na niya ti kasasaan ko iti biyag mo. Kasi tinakunak. Sabi taklaan kan ka. Carla. Mabalin ka di. Pumanaw kan. Anya? Please. Mawatan ako ma. Uwan. Maawatan ka. Hindi pa ilaan. Nasakit gayam. Ibagbagam ngay ayatan na. Adapay sa bali ngay ayatam. Ada kapingay ko ditayat mo. Dita pusom. Nasakit gayam no ada kabingay mo. Kat sigurado akas na ti marik na ti asawam numamuan na. Nasakit gayam, Diego. Gusto na. Saan ka nang nagsangit? Tayak kahit na makita ka basta. Sorry. Dak ngaminan masar ka ng tirig na. Carla. Saan mo akayat kang sakit tinakam ko? Ngam kastan ti mapaspasama. Maladingitan na. Maasyanak itibukod ko abagi. Payakas to itinastastra ko. Masakitan ang unay. Isa pa nga asim. Pumanaw ka pilang. Carla. Pangasim. Kaya't ko nang may sa... Sige. Oray dati ko na. Panawang ka pa yung harad. Naglagi pam. Ay, tengka Carla. Nagsayaat kat kumanadang ganday ta. No siyak lang ti pangimagpagam. Ngap ti dagas na. Dua kami di tapuso. Dua kami pangibagbagam iti dayta. Carla. Ngaman yan. Anya na nagsakit. Na makibingbingayak lang iti dayta pamatag.
Girl, I need you. I need your love. Kunak man na maturog ka na di opisina yo. Kumang nabannog ka. Kahit ko ti makay na na iti husto. Kahit ko hindi maturog. Sige, sumal ka nga ron ka na. Marigin at lipanog ka. Saan mo ayun na dati sofa, Mabitlaan. Tapasutak na kita sapatos mo. Kalpasan na, sumrak ka ni Tisilet. Masapul nga gidda ka na saya at itikama. Tapno nga kay nanaka. Nagyaman na ka. Nakadungdung mo ka kanyak, Mili. Anyakat nga rodan. Asawa ka nga rod. Kang runaan na. Ay ayatan ka unay-unay, honey. Mili. Amo ka kasta kamat kanyak. Ay ayatan nakmat. Naupay at aparikot itipiyang ko. Ladingitak no saan ko ama ipaikan ka, honey. Juan. Sorry. Ngam saan ka ama ipayan iti anak. Gapot ada deprensya ti matres ko. Anya day tuyo na mapaspasamak kanyak. Saan ko amay sina iti panunot ko, ti relasyon mi ken Diego. Ti sitwasyon mi. Nangruna ti sitwasyon ko ken kuana. Agnanayon ka di. Amay katwaag a babae iti biyag na. Akabitak latan. Nga iti uray inton kaano man. Saan ko ang mapukutan? Makibingbingay aklatan iti pamatag na. Ajak mapukutan. Saan ko matakay at ikastoy a relasyon? Ikastoy a sitwasyon. Apay. Apay nga isupay tinayat ko. Amok. Sipod pa'y abasol. Basol nga ayat. Napigpig sa tiguyot, tirik na kan panunot ko. Diyak kaya tikastoy. Ad-adda ang nagturay ti puso. Anya ti aramida kita. Kindawag ka din, kanjay ko. Apalubusan na ko. Adda nagsartang alugan iti batok. Ni Diego. Anya ti haramita. Makisina ka din kan kuhana. Anya kay tuyin na mapaspasamak kanya. Saan ko amay sina iti panunod ko ti relasyon mi kan Diego? Ti sitwasyon mi. Nangruna iti sitwasyon ko kan kuana. Agnanayon ka di.
Amay kadwa a babae iti biyag na. Akabitak latan. Nga iti uray intun kaano man. Saan ko mabukudan? Makibingbingay aklatan iti pamatag na. Ajak mabukudan. Saan ko matakayat ti kastoy a relasyon? Ti kastoy a sitwasyon? Apay. Apay nga isupay ti inayat ko. Amok. Sipod pa'y abasol. Basol nga ayat. Napigpig sa tiguyod tirik na kat panunod. Diyak kaya ti kastoy. Ad-ata nagturay ti puso. Anya ti aramida kita. Kidawag ka din kan Diego. Apalubusan na ko. Ada nagsardang alugan iti batok. Ni Diego. Anya ti aramidak. Makisina ka din kan kuana. Manawin ni Diego. Lading itag. No aramitak tayo, Diego. Mariribo ka na kunay. Kan makonkonsensya. Saan akong nagdadaal ti ka nito? Nga na, agpakada agmat iti kasera. Ay, nasaya at mantaimbay ka anak ko. Uwan tatang, mailiwak mat kada kayo. Ay, mailiwan no. Adda parikot mo. Ha? Adda siguro sa anyo ang nagkinaawatan kan Diego niya. Awan, tatang. Kaya't ko lang tagpalapas iti kanito. Gan agyanak pa lang dito eh. Anya? Uwan, tatang. Nangala ak iti bakasyon ko. Marit nakakasla, nabambanno ka. Ay, agpudno ka man kanya, anak ko. Adda parikot mo, anya. Awan tao nga awanan parikot, tatang. Ni ka di Diego. Awan, tatang. Saan kan nga aglibak, anak ko? Nupay, jak kanunungan, di relasyon nyo. Amok nga awan maaramidak. Saan ka malapdan iti kayat mo? Amok. Nalaos ti panagayat mo ken Diego, iti laksid ti kinapudno nga addan asawa na. Asaan mo mabukudan ti panawen ken panagayat na. Kwa, tatang. Amok mo't day ta. Madamot pa mabasol ko iti bagik. Itilig na. Nagaduti sa bali. Iti pa yung adasungsong batan na. Saanan anawaya tinakarit na iti kastoy apanagayat. Mawatan ka. Apikit din asaan, anak ko. Angem kayat mo ka diti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti may sa lalaki. Saan, tatang? Anya nga ron ti mabalin. Umat lagayam. Napintas ka. Ken ubing kapay, anak ko.
Nalaka nga ibagati, panakisinak tatang. Narigat nga aramidan. Nasursurok ko nga inayat ni Diego. Katukad tibiyag ko day tanga aya tatang. Ipatay ko lakit di. No isot mapukaw itibiyag ko. Ngam amom amin amaag day tanga ayat. Aglanglangoy ka iti baso iti kastanga aramidam. Da kayo adwa. Tatang. Saan pa'y anala daw ti amin? Mabalin mo pa'y nga ilintag day ta anak ko. Agpanunot ka kuma. Tatang. Kaya't mo man wano saan masakitan ka. Kasanon, no maamuan to ti asawa na day ta relasyon nyo. Gusto ko man tatang. Kunak nga umayak agpalabas iti oras kan paginanaan ti panunot kan. Sermon mo ti aramitan nyo. Ay, saan ka kumaa makaluksaw anak ko? Kaya't kalaang apalagipan ken ilisi iti agnanayon a basol. Toy ibagbagak ket pagimbagam, ken panangisakit ko kas amam. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at mantasimang putmutlaang ni Diego iti rabi ay. Wan nanang, saan ka na makainan na una iji opisina da? Tawan na saya at apagidad na. Ay, hiwon mo't ngamin opisina agida. Nanang, Siguro, napunas mo ti atap mo, nga da sa baling aramidan ti asawam. saan ko nga mo nanang? Gapo iti saan ko apan nakaipaaykan ko na iti anak. Mabalin a sumapol iti baby maker na, wenno anakan na. Anya, ay adday ta ka manen ako nak. Kat siguro, numapasamak day ta. Awan maaramitak, no di mga klon iti amin. Anak, No day ta ti pakaragsakan na. Awatag. Tapod numat adyak maipaay ti kayat na amaadaan kami kuma iti anak. imbagak lang arod meten amangampun kay laengen. Nagaduri tata ubing nga awan ang naganak kadakwada. Wan, ngam, sa bali laang di nagtaod kada kami, nanang. Simbang patgayam ni Carla, Mang Teban? Wine, agbakasyon ka no? Nasaya at man nga rod. Mabalin ka di akasarita, tata? Yerlon Barok. Kaya't kumata makasarita. Nabayagan na jak nakasarita. Ngamin, jak masit gan adda ni Diego. Jak kaya't asyak pa'y ti pakaigapan ti ririda no bilang. Among Barok. Kaya't kumatin nga agsinat tama iparit ti relasyon da. Tata, Ang kasladyak maakal ti anak ko iti sidong ni Diego. talaga akas ta, tata. Agbalin atulang ti maysa a tao nga agayat unay. Ket husto ti kunayo. Urayan niya ti ibagbagam. Di dadenggan. Yakmat kayat nga agnanayon nga aglanglangoy iti basol ni Carla nga anak ko. Kuma, makapagpampanunot matlaing. Tauray anyat aramidan na, di nan tumatagi kwa iti agnanayon ti ayat ni Diego. Taaddan sa bali nga agikaw. Podumot ket di ta kunayo, tata. Ay no apay kit di may. Nagado ti sa bali. Gamday jay pay a Diego ti inayat na. Adda ako nito apartment ni Carla. Yung... Uray ka. Nakapadlak iti ruwara. Kahit nasa mo na ita. Awan ni Carla.
Kinapaya di nasungbaran ti awak ko. Anya ti kata sa onda ito eh. Pimano? Nagawid nga ta. Awan mo't nasasaw na kanya. Wino, mapanak iti trabaho na. Amang ano di na lang kahit asungpatan di awak ko. Sipon na o di ay ko dito eh. Saan ko na nakasarita? Di na matinsungbatan di awak ko. Ngam saan? Nasken ang makapagsarita kami. Saan ang mabali na mapukaw ni Carla iti biyag ko? Kaano pa yung awan? Agdamag ak itinlanlod na. Anya nga kumusta kayo matan ken Diego, anak? May nalamot ang masapa asumangpait. Nasaya at mat, nanang. Sipod day di ko na nga ag-overtime kan maturog iti opisina da, adimot na naturog. May nalamot na masapa asumangpat. Nasaya at ano kasta? Adda naglaw ko kan ko, ana. Anya manan. Nakaululimak. Numalpas kami na mangan. Sumregan iti kwarto mi kat iturog nan. Kasta? Uray kayat ko kumapaya kasarita. Nabanuga kat kayat kunti maturog kuna nalatan kat maturugan. Ay kat mabambanog met nga tang agpayso ah. Nga taa? Alakat agyaman ka. Tasaanan ang marabrabyan kan nasapan na sumangsangpay. Agyaman na, takayat mo ti makisarita kanyak. May kakadi, tapno sermonan na, Jerlon. Carla. Amuklatan, nanya ti ibagam. Sapay la ko ma, tasan nga agsakit tinakam mo kanyak. Nasingad ta nga agayom, Carla. Kahit kala nga ilisi iti agnanayon, kan nadagsan a basol. Pangaasim, saan mo kumaasang kaulit day ta kanyak? Napatag ka kanyak, kas gayam. Iso ajak kayat nga aglanladingit kanto. Kan agnanayon ang si babasol. Mabalin ka di, ustunan. Carla. Sinermonan nak ni tatang. Ita, kastaman ng teramidam. Kayat ko tagtal na. Ay, awan makasi nga. Iso anagawit ang kasla nga ad-damat amaririhilo ti isip ko gapu kada kayo. Sige. Ladingit ang mangnamnama ang makapagpampanunot kan tumatlaang. Kan maamiris mo abidot ti sinirrak mo a relasyon. Jerlon. Anyaman ti ibunga daytoy, Carla. Saan kang agdanag? Adda kami kinitatateban amang saranay ken ka. Girl, I need you. I need your love. Agda nagsabing alugan iti batok. Sinurot na kadi ni Diego. Naamuan na lakit di nga awanak iti apartment ko. Kan nagpakadak iti trabaho. Anya ti aramitag. Makisinak ka din kan kuana. Anya ti aramitag. Ibagak ka din kan kuana. Alipatin na po. Nga, absina kami.
apalubusan na ko. Day ta ka diti kasayatan nga aramidak, kas kayat ni tata. Mabalin ka de kasarita ni Carla, tatatiban. Mabalin ka di, Diego. Sarde nga mon ti anak ko. Ay tek ni Carla. Kalukuan day ta. Kasano nga ibagam nga ayatam ni Carla? Ket addan asawam. Saan ka kadi amaasyan kan ko ana? Tatatiban. Dadadaelem ti biyag ti anak ko. Ket no talaga nga ayatam ti anak ko, palubusam nga ruden. Agsina kayon sakbay amaamuan ti asawam. Tata. Pangaasim. Siyak kumatidenggam. Sardingamon ni Carla sakbay asyak ti mangibaga iti asawam, iti maipapan iti relasyon nyo kan Carla. Anya? Aramidag data. No di mo aramidan ti ibagbagak. Palubusa mo ni Carla. Tatatiban. Tikit ti poskol tarupam. Agasam data. Maiturad mo pa iti sumango kanyak. Idinto ta tinaktakaw no maipari ti relasyon nyo kan Carla. Put din yun data relasyon. Diyak maaramid data. Ibagak ken ka, Diego. Maaramid ko ti imbagak. Ket sa anak amang rabrabak laeng. Tadyak kayat nga agnanayon nga aglangoy ti anak ko iti basol nga ayat. Maawatam! Lading hitak ti inaramid ko. Gamda ito'y tinaglagi pa. Katamok ang maawatan na tumutlaang Carla. Awan naganak nga aggusto ang mairubo. Wano matibang iti dakas ti anak na. Tikit ni Puskol tirupa na. Maiturad na pa iti sumango kanyak. Idinto taam muna. Nga agdadata abasol ti relasyon nyo adwa. Adam. Aday ta. Saan kamat ano? Saan kamat anatay adisimango ken kuana? No na ba alam ti saan asimango ken kuana iti maysa nga aldaw? Do aldaw, makalawas, makabulan wano makatawan, aging ga iti agnanayon adi mo makitkita. Adam. Saan ko apat yan? Aga po iti saan yun ton apanagkita. Ket umdas nga ipatay mo dayta. Panunutem. Kabit na kalaeng, Carla. Ang makibingbingay kalaeng, ket uray iti kaano man, saan mo ang mabukudan ti panagayat na. Saan ka nagsangit? Dirumbang asangitam ti managbasol a relasyon nyo. Taawan tot na saya at amasakbayan. Ken awan maganab mo. Ngamkit di. Tungpal biyag abasol dayta. Ulitak anak ko. Daytoy ibagbagak ket pagimbagam. Ken panunutem ko ma. Di adal ka. Ngamaan niya ti inaramid mo. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Baliwam to ti mangrugi. Amok anak ko. Masarakam tumutlaeng ti lalaki. Ama ikarila unay dita ayat mo. Sana mapalin at di ka makapagsarita kay ni Carla. Diyak kabalan ang mapukay di biyak ko. Ditoy. Sa anak nga umadayo iti lugar da. Nang runa iti balayda. Makitak ditoy ng rumar. Uray niya't mapaspasamak. Nas ka na makasarita ka.
Da nagsardeng ang motorsiklo iti padog da. Sino nga dari jay? Lalaki. Nalawag ang makitak manipod di tay kotsek. Day jayan. Napaniti balay da Carla. Ni Carla tinangilukat iti rida. Simbrek ti lalaki. Sino nga talay jay? San ang mabalin? Uray anyat mapaspasamak. San kung ipalubos nga dasabaling agtagikwak ni Carla? Uray pakatayak. Magnapay nga umunay tirabaw ti bangkay ko. Sakpay ama agaw na. Silpon ko. Nimilit umawawag. Hello? Han, ayan mo? Di mo't ko na kasumbara ka kiti opisina kitay. Kasano si mereka ko nam? Imawag ka kay Jay kat kunada nga awan ka pa Jay. Apay, chik-chikapan nak. Hindi, ay saan? Imawag ka, kay baga kumadumagasak nga umuna iti opisina, masakbay ang mapanak Jay mall. Ha? Asirig namin iti mall ti opisina yo. Pasensya ka na, no di mo nagustuhan ti inaramit ko. Saan nga ti dayta? Isyak ti rumbang agkidaw ti dispensar. Kilat nga min nga da breakfast meeting ko. Iso Jack na ipakamuking ka. Okay lang. O sige nga Rodan. Aramido mo ti trabaho. Bye. Bye. Ay, pumanaw ko nito eh. Ang mga nuanyak pa ti maramit ko. Nang Jack makustuan tinay matangag. No siyak, di dakpastragan. Gamno sa bali, mismo pa'y ani Carla tinang ilukat. Saan ang mabaling ka ito'y? Idi, mapantag pa siya rijay mall. Wano iti parke. Wano, igid ti baybay. Agyaman ak, Jerlon. Saan ko amalipatan dagiti? Sa bali iti. Sa bali itan. Amom asan ang maiparbang ti panakirelasyon mo kini Diego. Amok, pagpalpalabasan na kalaang. Nang runa, no adda saan daan nagkinaawatan ng agasawa. Umaykan ka. Amom adi mon tumabukudan. Ay ayatan nak ni Diego, Jerlon. Basol nga ayat. Tadwa kayo itibiyag na. Dwa kayo ngay ayatan na. Tadyak yan. Adi na ayatan ti asawa na. Jerlon. Aklo naman wano saan. Binulsak na kati ubaw nga ayat ni Diego. Taday tala ang bagim ti inayat na. Saan na pudno tayo ta? Pudno ti bagbagak, Carla. Uray agan ano kayo. Di nang tumabalin apagkaddoan ti bagi ken puso na. Pangaasim, pumanaw kan. Uray anya pa iti ibagbagam. Awan makatubeng kanyak nga agayat ken Diego. Kan maysa, awan karbangam amakibiyang iti relasyon mi. Tagayim kalaan. Pumanaw ka kuman. Saan ka akasapulan? Uray awan karbangak ng sakit tinagam na. Tamkibing-bingayak lang iti nasao ang pamatag. Nasakit gaya no di mabukudan ti may sa abana. Iso ang maawatan na kuma. Ngumdiyak kabailan ti panakapukaw mitipyak ko. Amom no kasano ti panakayat ko king ka. Amok, ngam saan amabalin nga agnanaylatan amakibing-bingayak iti daytang ayat. Dayta kumamat ti maawatam. No talagang ay ayatan nak. Patgam tikid daw ko. Palubusan na kuman. Carla. Sorry, Diego. Ngam daytan ti pangiteng ko.
Apaya kasto ti pagtungpalan ti amin, Carla. Manawan na kung Diego. Pudno, nasakit daytoy apanagsinata. Nasken nga aklunan dati kinapudno. Tamok nga uray sika. Amom no anya ti kay papananti kastoy a relasyon. Saan to amataginayon saan ka di? Agbalin pa kumaanatid ker nga agpadpada. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit para ka, mas pay ang nasakit kanya. Tanasursuro kan nga inayat. Ngam para iti may sa aparswa. Naskan nga awaten tati kinapudno. Saan anay tuding apara kadata titong galmay sa iti agnanayon. Kat ulitag. Palubusan na kuman. Kahit ko alam ba saan iti arak ti sakit tinakam ko. Dahil di lang di makatulong kanya tapno maiwaksik tinagbanakan ti ayat mi kang Carla. Tiyak pulos namnamahan. Akastoy ti pagtugpalan ti amin. Apay akastoy. Natawag ko. Mimili. Hello? Ayan mo ka di, rabiin. Abay, ati kasi maragay di opisina yun. Anya ka di mapaspasamak kan ka, ha? Di mo nga di baga kanyak no anya di problema. Tapnamok mo ti aramita. Saan ko akayat ngagpugpug to akiti agnanayon, Cheko? Sige. Bye. Iyop ko lang ang cellphone ko. Saan ko akayat nga damang siya kanyak? Agid no makit di. Aging kay ti maparte kakiti kastawan ay. Kinjak amot ilubong ko. Tapno may liwliwag makalipat ka. Naibagngal daw yo, tata. Ay, adtaw. Nasaya at matiltabaraw. Este maestro. Unay ta maestro matan, tata. Jarlon latan. Ay, rebang nalaang adayawan ka. Ta may saka ang maestro. Wan naman nursoro barok. Amangan no ibagape dagiti makang nag-abastusak. Unay. Kumusta gayam ni Carla, tata? Saan kun anak kasarsarita? Tadi na matsungbatan ti awag ko. Ay, dayta nga rod ti dakkel aparikot ko barok. Awan ka dit panggapyo amang sarungkar ken kuana. Ure agkuyog tayo. Anya? Madanagan ako na ken kuana. Amangan no anyakit din ti mapanunot ng aramidan, tata. Wan nga rod. Kuma, makamiris mo't laangan, tata. Kas may saan na patag-agayam. Saan ko akayat nga agnanayon ti panagbasbasol na. Gapu iti maiparparit nga ayat, anastrek na. Uraan niya ti aramidag. Sana ka makaturog, nanang. Anyaman daytan. Pampanunutak latan ni Diego. Paawid nga tan. Kan, api nga inidap na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Inawagam aya. Wan nanang. Saan ko matan ang maawagan? Madanagan akunay. Kan, kasla na kainom iti panagsarsarita na itay. Anya.
Nabartag. Kasta tinadlaw ko nanang. Ay, ang mga nadala na ngawis kan ko anak inom. Sige, urayom ti asawam tani agawid akon. Sige nanang. Sige. Apay kasto'y tirik na ka. Anya ti ramidag. Diyos ko. Anya ka ding hagpay so ti mapaspasama kay ti asawak. Anya ka di ti mang burburi-buri ti panunot na. Ada nagsarting alugan. Agyamanak. Ada ni Jeko. Girl, I need you. I need your love. Rabi ini. Ngamnas kan amal pas ko ti lesson plan ko. At least, nakasaganan intun bigat. Adaw mauawag kanya kat ni Carla. Itaman pa'y nga awagan nak. Kunak no kagura nakpailang aging ga ita. Hello, Carla? Ha? Agsang sangit ka? Anyat mapaspasamak ken ka? Kasla diyang kamaanan, Carlon. Pasensya ka, nasi ka tinawaga. Mabainak naminin kan tatang. Isu ajak pala nagawin. Anya ka kadi. Anya ka humatipagbainam. Sa dinutayan mo, ta umayak dita. Sukunin ka. Adak iti may sapar ke. Kaya't ko lang ililiwag ti amin. Sige. Ibagam no sa dinuta umayak adagos. Itamat laang. Delikado day ta. Rabiin. Amangan no anya pa'y ti mapasamak tin ka dita. Agyaman Jarlon Barok, kayong baglakit din ta sinukon mo ti gayim mo. Agyaman kit di tata, tay nawagan na. Ay saan abale, dasimbagan ti panunot ko ta, addan iti sidong ko ti anak ko. Wan tata, agyaman tayo, tanakisina matlangan iti dayjay ajego. Pimanaw kanon ijay pagnanaidan na, saanin nga agsublipay. Gusto lang ti naramid na. Saan mo't aparikot ti trabaho? Dadala ang mastrakan na dito eh. Wan matkit di Agam ko na nga agbakasyon pa eh. Nasakit-lakit di tinakam na anakisina kin Diego. Nasakit. Nasakit ita. Ang ininot tumatlaang maiwagsak na ti amin. Kasmatla iti sugat. Nasakit pa'y no saan ang nagimbag. Wan matkit di tata. Nupay iti panagimbag na. At da maibati apiglat. Amang ipalagip iti dayta. At kadi sakit mo, wala marikrik na mitibagim, anak ko. Awan matatang. Aglaladutak lang kan. Ne, anya itanda ito nga. Diyos ko, sapay la kumatasaan apod no ti atap ko. Kasta ni bakit inawan na ni Carla. Sa anak lakit di nga agbidon.
Carla, anak ko. Maululawag tatang. Andiyak maawatan na ito arik na. Italahang akas to. Yinanam, anak ko. Lalo may kan. Asibayin ka. Amangan no matumba ka. Pagyangan nagtata. Iturog mo no iso. Madamdaman tun ti panagsarita ta. Taadda ibagakkan ka. Tata. Kat no kasapulan nga agpakita ka iti doktor. Mapanta. Ta ipa-check up ka, anak ko. Sa anak lakit ding agbidot. Aginaw ni Carla. Masapul ang masigurado mi. Inton bigat. Mapan kami iti doktor kan Carla. Tata Teban, umayak man. Dumanon ka dito, Maestro Jerlon. Unay ta Maestro Jerlonen. Ay, Kumusta kayong tata? ay nasaya at mate. Ni Carla, kumusta? Ay, madmad iti bagina. Adda iti silid na. Kasta ka di? No saan a pumipya. Income to iti doktor inton bigat. Wala, tata. Baliwak to nga rin ti umay. Tamangan no kasapulan na ti ina na. Girl, I need you. I need your love. Agsarita ta ko, mamili. Babaling ka di. Apay mo na di na kahit akasarita. Pudno nga data. Wino data lang ti adda iti palay. Labas-labasan naglatan. Adi ka man lagsasaw. Amok, nasakit tinake mo kanyak. Ngum nakasaganak adumgag, nuan niya ti bagam. Tamok nagbasulakan ka. Saan ko anliklikan ti sulisog? Sige. Pagsasawan na. Kabilin na. Tungpaan na. Ipapas mo tiguram kanya. Kasarita na kumamit. Anyaman ado sa nga ipahay mo kanya. Awatan. Inayat mo ka ditay chay Carla. Mili. Sumumpat ka. Inayat mo ka di. Aklunan. Inayat ko. Sino ti ad-adang aya-ayatam kada kami? Pangasim. San mo adamagan pa eh? Ibagamtad pa iso. Sige. Sana kaglibak. Agpada kayo ngay ayatak. Agpada kayo anapatig kanyak. Anya. Pakawanan na kuma. Gamday talipod no. San ko anliklikan tinagayat iti sa bali. Ngampat yun na kuma. Ay ating ka. Sana nagbali ti panagayat ko king ka. Diyak kahit ang mapukaw kay tipiyag ko. Iso nga. Uston, Diego. Sumarteng kan. Saan kun akayat ading ganti bagam? Tauray anya pa'y tisawam ita. Saan kun apat yan? Mili. Dahil ti pagsakitan tinakab ko. Gapulaang tasaan ka maipayan iti anak. Si mapulkan iti makaipaikan ka iti dayta. Inaramid ko mati amin akabaulak nga agserbikan ka kas asawam.
No pa'y tsak maipaiday ta apanagkan ka. Ti anak. Pakawanan ako, ma. Ulit-ulit tagtagkid tao ti pamakawanan ka. Mapakawan ka lang siguro. No mamimpinsan nga iwaksim mo no talikod am day chay ababay. Ha? Amno aglanayon day chay ababay iti tapuso. Saan ko nga mo? Saan ko ang masigurado ang mapakawan ka? Kapo itinaramid mo. Impay mo kanyak ti kasakitan para iti may nga asawa. Ti maliputan. Agyaman ka ta saan kayo nga interim. Kat mabalod kayo kumaatwa. Ano saan kayo pa'y asumartan? Ang mga nudumtang ti altaw nga aramid at ti panak. At tiyo namnamain atwa. Ha? Taamoyo abasol ta. Ngam apay anak pa itoray kayo itirik na ayo. Saan kayo ang nagpito, tata? Anyan ti kastoy. Masiko ka. Anak ko. Unay matan ti kastoy anak kapayak, tata. Anya nga ron ita. Awan sa bali apabasulag. No dito'y baging matla na nagbalinak abaag. Nagbalinak asukir nga anak. Ala, saanin aday tati panunutam anak ko? Kasano nga roden to inawag tatang. Anya ti aramida. Biyagem. Ipas nga ko ti anak ko. Nga awan mabangunan na nga ama. Nangrunag at nagsina kaming kenjego tata. Saan ka nga agdanag, anak ko? Addaak dito'y amang tarabay kan ka. Kada kayo. Aging ka asibibiyagak. Addaak nga amam. Anya da ito'y anaramita kitibiyag ko. Ngam tikiddawakan ka. Pangaasim. Oray maaddaan kayon iti anak ken Diego. Saan mon asubyan? Day talaeng ti maudi akid dawagken ka. Oray kasano siguro arigat. Kabailan ta abyagan ti anak mo. Kumusta kan, Carla? Daytoy, ado apang panunutan. Lipatong pala dagita. Uwan gayam. At daginatan ko aprutas para kan ka. Agraman bitaminam. Ha? Kasano nga amom dagiti vitamins ko, Jerlon? Dinamag ko kan Tata Teban. Anya? Apay nga aramidam daytoy. Anyan ang nagimbag kaagaya. Awan rumbang apanunutam. Nasingad na nga gaya. Anya kumati serbina dayta. No saan ka asaranayan iti daytoy akan ito. Nakapatpatag ka kanyak, Carla. Nakababain paikit din. Awan rumbang akabain mo. E bagat ken ka, Carla. Pakaragsakak unay dagitoy ngar aramidak ken ka. Ken sa anak nga agurura iti supapak. Dahit ako matilaglagi pa. Si pupuso nga ipaay ko dagitoy ken ka. Ken ti agbalin tong anak mo. Agyaman. Nagimbag ka unay, Jerlon. Isa di mo kumabaybay antibagim. Salwadam tin inawang. Anya garo ti plano, anak ko. Umadayo ak nanang. Ay,
anak ko ay. Nabayagan akayat nak nga alaan ni Auntie Arlene iti London. Ala, adakan ka dayta. Kasayaatan pa ikit di. Isungag pa Manila kinton bigat. Tasi kasok dagiti kasapula ka papeles. Kastamat tan iti request letter ni Auntie Arlene. No, dayta tinamnama makapabang-arkan ka. Kan tapno nala ka amalipat ha. Amnya bang lilipot nga asawa. Ay kat, sige. Saan da ka alapdan kan tatang mo? Agyaman ta maawatan dak nanang. Ay, napatid ka kada kami, anak ko. Saan mi akayat madadaol ti biyag mo? Saan mi akayat na agsahag sa gaba ka itong palbiyag? Gapo di awan manak nakem na nga asawam. Nalaos ti pungtot ni tatang mo. Ngam kunak, agparbeng laang. Saan amaala iti dinadarasudos na kita bambanag? Kat saan da kumapakadanagan? Kabailak na ito'y nanang. Dayto yan ti kaimbagan amaramid. Makisina akon kinchego.